Kulenzatshana eZekiya inkosi leyabuka lubonza yabalisela uNkulunkulu yathi angikwemukeli kufa. Kwendekani umprofeti mayevele wababhizi inkosi yami. Wathi asawushile umlayeto asesegedeni uNkulunkulu wamjikisa wathi eyi lo muntu sewungincengile sewuncusile kimi. Jika uyojikisa umlayeto kuthi sengengedile iminyaka ngeke asafa. Uyabona lokuthi kulesinye isikhathi wemukela tintfo kanti sengagucuka. Nawe bani nalo leli record lengisolo ngilisho lekukhonda uNkulunkulu ngekwethembeka. Litakusita ekuguculeni tintfo lebese kungazuthi tiyawuphetha kanje. Kepha ukhanze kuthi atisaphethe kanjalo. Nase ngwaselusuku sakavuka udle. Ngicela ukubuyisela kuJoshua 24 kuye lo verse 15. Kodwa nangabe kukhonda simakathe kubonakala kungasathandzeki kini. Uyabona lamagama sihlobo sami kufuna sicabange sijule. Kusho ukuthi umuntu kuyendeka amkhonde uNkulunkulu kepha bese uhambe akasathanzi kumkhonda. Sewuba netizathu lenta nalabanye ba-understand ukuthi akasakhondileni. Akusathandzeki kumkhonda uNkulunkulu. Liyachubeka-ke lelivi lithi mangaba kusathandzeki kini ngako khethani lamuhla kuthi nitawukhonda bani. Lokhu kusholani? Ngilokuthi umuntu ngeke ahlale angakhondi lokukhulu sekuthi ukhonda bani. Uthi-ke noma nikhonda boNkulunkulu laba bekhondwa bokhokho benu ngicela ukubambe lokho. Ngesheya kwemfula noma boNkulunkulu bema-Amori akulelive lesenakhe kulo. Kusho ukuthi nakulesikhathi in the present bekukhondwa kanti na in the past bekukhondwa. Sewuthi-ke Joshua kodwa mine nendlu yami sitawukhonda simakathe. Angikucocele sihlobo sami empilweni kuke kube khona tintfo lewubonako ukuthi hayi man le tintfo leti tibonakala tike tavama kuleli khaya kulesibongo noma kulomango ngoba abantu ngebantu baba netifungo. Kunetifungo tabokhokho letinye tato tisethe ema-limits. Letinye taletifungo tilethe kwesaba emindenini. Ubone nje ukuthi lo mndeni lo ngazi ukuthi wabekelwa imincele ukuthi anengcila. Njalo mabathi batawukwenca kwesaba kubese kubadonsela emuva. Joshua angimati bekacabangani. Athi noma ngabe indlu yakithi ike yabanjwa kwesaba bekusifungo sababe. Mina ngitithathela sifungo nemndeni wami. Thine sitawubreaka ema-limits. Noma ngabe kune-pattern yekugula lokubonakala ngazuthi solo kuyacenza lakhaya. Uthi Joshua kepha mine nendlu yami. Kugula sitakuphusha kungabi semlandweni wendlu yami. Kuba netintfo letafungelwa abantu labasembi kwakho. Bese kuba ngathi setilifa lakho. Kanzi nawe ungacala kabusha. Ucalise tintfo letinsha kubonakale nakuwe. Bathi labanye bantfu kuleli khaya lela kunetintfo leti kanje. Kuleli khaya kunetintfo letinhle. Kuleli khaya siyathola kubusiseka. Yebo, labanye kubalwa emakhaya kuthiwe hey leli khaya ligcwele tigebengu kepha ungacala iphethini lensha. Kuthiwe leli khaya ligcwele bantfu labaphanako mine nendlu yami. Kumele ukhombe nje utimemetelele utideclarele wena kuthi wena nendlu yakho
utawukhonda simakadze. Tintfo letibukati ticale kiso tagcina ngendlu yabokhokho, kepha wena nendlu yakho, you will be a blessing. Amen.